kodwa sizwe abawulona inhlangothi zombili ngenhloso yokuhlaba uhlinize baqindezele benze emnyama izwe limateputepu athathe ikhalwa ithungela kilongweni indaba lenenhle eyakhulunywa ubaba uGedlehlekisa wathi cha madoda sesikhathele abantu abangabuhloniphi ubuholi bendabuko sesikhathele abantu abangabahloniphi abefundisi indaba lenenhle eyakhulunywa ubaba uGedlehlekisa Zuma amandla viva Mkhwanazi viva indaba lenenhle ekhulunywa uMkhwanazi wathi cha madoda sesikhathele abantu abantshontsha amadokodo sesikhathele abantu abambatha ngubonya nezigebengu indaba lenenhle enyakazisa kaZulu Natal yonke besho ngazilinye bese sokusapotha Mr. Mkhwanazi sesozwa ngawe ukuthi siyaphi amandla